one of the best public markets that we have in Haiti. Nosa TV nan Delma 30 jeudi a nan prezante ou koman la ou yan ye e koman sa ye. Donc Nosa TV Delma 30 Street. Ya bay chale bine ya bla iko la ya la bay. So, yon nan mesaj ki nan fe pase se pou kon nan amen. Basta, bay pa gaba dyan. Pa fe video. Nosa TV a prezente nou Delma 30. Apre tout nou seke mache nan gade stasyon nan pou apote mè direktman. Se boudou. Anpil moun nan bat wè nan prive wè yo. Nosa TV nou la pou nou montre ou tout peyi ya. Nou montre tout peyi ya. La meyè fase ke nou kavran. E nou sepe tout moun kompran travay kap fet. Son travay kolosal.